Dear sithandwa sami esitsha, kuyathunana nokuthi ngithi kimi umutsha ngombana sele ubizwa ngerubhi lami. Inhliziyo zithe ukupharumelana khonapho yasala imaratshana yami. Zisasuka nje kimi besele ungikho konke begade sele ngikubona umngami. Awusiphalaphala sentombi ehlazana ngokwebala, ngilinga ngazo zonke indlela ukukulibala kodwana ngiphethe ngokufumana wami umkhumbulo sele ubalabala. Ihliziyo yami yona sele yangenwa lilothe sele yagongobala. Ukuzikhakhazisa nokuzithemba kwami njengamanzi ngikubona sele kuphalala. Nethemba lokubana uza kubuya ube ngewamqobelanga liyatshabalala. Njengombethe nawubona ilanga imbophe sazenza sobabili zibonakala sele zinyamalala. Ihliziyo yakhe begade ipharuma nayibona yami namhlanje sele yaphophala. Ukuhlangana kwethu bekade kwakhele phezulu elimsulu iqiniso. Lokho ngikutsho ngombana wawubonakala bonyana wafumbathiswe nothileke ikuliso. Ngakho-ke ukusuke babelethini bakho ukuza kimi bekade ngiphiwe yekhethela inothiso. Ukuthandwa nguwe yinto eyangenza ngakholwa bonyana mbala amabhudanga ayafezeka. Ukuthi sakhe sehlukane yinto bekade ngingayiboni senzeka. Kodwana njengenkuni siqundeke intokana sathezeka. Nanyana sele ukubeke kwabasemtarini njengepahla embuzi watsho wabuyelela begodu watsho ukuthi kuba yini ngingabuzi yami ihliziyo iselika imbozi ngabethelwa inyama kanti bekade ngisatshebe umhluzi. Ukhambe kuhle nalapho uza kufika unzinze khona bakuphathe kuhle. Ukusuka kimi ukuza kuwe nanzi imfisela buhle. Ikondlo itlolwe ingwenya amabhande kanti-ke mina ngingu-Emeli Ndala, imbongikazi yesitshaba.